Seen your faithfulness before, and I know you won't let me go. Never gonna let us go. I didn't see this road ahead. You're the reason I'm still breathing through the pain. Oh, I stood here, everything. God, I know that you are good. I've seen shadows hide the light, heard the silence in the night, but your voice is calling me. Through the doubt, I still believe you're not distant, you're right here, holding every falling tear. When my strength is almost gone, you remind me of love. Even here, can I break like you said you would? And my world falls down in pieces. You're the reason I'm still breathing. I'm staying alive. Even here, know that you and I'm staring at these walls. You're still moving on the same ways, working through my hardest days. Even when I don't understand, I'm still safe inside your hands. Remember where you brought me from, every battle that you've won. You've been faithful every time. The battle belongs to the Lord. This heart of mine, so I'll trust you in this place, even when I can't see your face. I'll take my life, you live by my side. Every tear I cry, you remind me who I am, held forever in your hands. Not a step is out of place. Whatever it is. Every moment filled with grace. One day I'll see clear why you led me through this here. Every broken piece will shine in the story. Let's check the words. It's my preaching this morning. You speak to me. Every valley, every scar shows me just how faithful you are. Like you said you would. When my down, he said there's no reason I'm still breathing through the even here, in every tear. God, I know that you are good. Even here in the unknown, we're never walking all alone. Through every fear I stood, I've seen it true. You are good. Amen. Say amen. Amen.
Is daai woorde waar? Prys die Here. Geliefdes, julle moet vanmôre bietjie mooi oplet na 'n woord wat ek vir u bring. Ek het 'n vriend daar iewers in die Kaap. Dis die tweede keer dat iemand vir my vra om iets te sê oor 'n onderwerp of iets te sê oor die skrif. En ek het weggetrek sommer en dadelik begin vir hom terugvoering gee, sonder om werklik bietjie te gaan kyk wat is nog dieper in dit wat ek sommer net sê. En ek besef toe vanmôre dat daardie skrifgedeelte 'n baie belangrike onderwerp is en baie keer 'n kontroversiële onderwerp is in die geloofsarena van gelowiges. Dis 'n baie kontroversiële onderwerp ook in die filosofiese wêreld van vrae en soeke en mense wat eintlik maar wensdenkerend, nie regtig geesvervullend, regtig 'n verklaring het van om te vra, om te sê, kom ons verstaan wat dit is, wanneer ons sê, dat die volheid van die godheid, en dis my temaatjie vanmôre, dat die volheid van die godheid, the fullness of God, godly, lives in him, Jesus Christ, fully as a body, in his body, in the body. So, al het jy die Vader nie gesien nie, al ken jy nie, verstaan jy nie regtig die drie eenheid van die godheid volkome nie, ten minste behoort jy al drie die persoonlike persone in een persoon raak te sien. In die persoon self wat sy Vader verteenwoordig, dit is Jesus Christus, wat die volheid van die Vader liggaamlik kom wys het. En as hy vir jou gesê, ek en my Vader is een. Ek is al so lank saam met julle, en hoe vra jy my toon die Vader? En dan is daar 'n misverstand dat ons nou moet dink dat Jesus is die Vader en die Vader is Jesus. Nee, maar die Vader, wil julle ietsie van my kom sien? Die naaste wat ek hom aan julle kan toon, is 'n volmaaktheid. 'n Volmaakte, ek gaan julle wys, al is hy in sy vlees, het hy gekom in, en ek het hom 'n vlees gegee, hy's gebore, maar moet nooit vergeet nie, dis Immanuel, God met julle, dis ek die Vader teenwoordig by julle. Daarom hoef ek nie te bekommerd te wees oor die misinterpretasie skrif van 'n ewige Vader. Julle ken mos daai, wat hy sê. Hoe sê daai stukkie wat hulle sê? Is dit in Jesaja 9 vers 6? Wonderbaar, sterke God, ewige Vader. Kan jy nie verstaan hoekom kan hy sê hy's Vader, hy het die hart van die Vader ten volle kom openbaar. Dit was nie moeilik nie. Al het ek en jy nog nie die Vader gesien soos 1 Timoteus 6 nie, het ek jou die volheid gemanifesteer, geopenbaar, gesien praat, gesien doen. Alles wat hy kom sien het en kom doen het, het hy net so kom doen. En sy Vader sou net so gedoen het. Vader is nie ver weg van die Seun nie. Die Seun was nog nooit ver weg van die Vader nie. En nog steeds sê die skrif vanmôre. In Johannes 14 vers 23. En ek gaan nie daarin eskatologies in Johannes 14 vir mense gaan iets preek nie. Maar ek wil vir jou vertel, waar wil jy hulle al drie saam kry? Wat in die hemel is en so ook op die aarde. Ag, waar op die aarde? Binne in jou, within you, the fullness of the Godhead lives bodily. Maar ek gaan ook vir julle vanmôre filosofies waarsku teen filosofie.
Daar's niks verkeerd teen filosofie nie. Ander naam vir filosofie, and another name for philosophy or the meaning of philosophy is the search of wisdom. But the wisdom is who? Wisdom is God. Wisdom is Christ. The fullness. There's no other wisdom. There's no other place you can go and find knowledge and understanding and revelation and opinions van mense and rewriting and trying to explain in their own thought what they think the Godhead is without the word of God proclaiming it. And when they can't find any answer, then they have to use someone's other's expression or opinion. I'll be very careful for you, and I'm warning the church today to not just look at opinions first. Ask God's Holy Spirit directly for the revelation before you touch any electronical device or YouTube or whatever. They can only confirm what is already revealed in the Word of God and what God already has revealed to you. But if it contradicts and it brings you in some doubt and uncertainty, get away from it. Because if you're born again and you're filled with the Holy Spirit, the fullness of God's revelation is in you. There's only one little problem we have. That's een bietjie probleem. God doesn't just speak through Peter alone of the church. And Peter is not the church. Everybody sitting here forms a part of the revelation, beauty and attitudes and everything of God's wisdom is revealed through a body, not through an individual. It's amazing when a body can get together and they start talking about what God is revealing to me, what God is revealing to you, and we come to the same conclusion. There is merit because we found it in the Word of God. What my sister is saying is confirmed in the Word. Amen. When you say something, amen. When you say something, amen. Because the Word of God is my source of discerning between is it right or is it wrong. There's no ways there can be two. Alfie, how did we have a struggle this week amongst brethren that say they understand and they have been reformed and they became part of the body of God through Jesus Christ, and they now in a so-called relationship with God. But then when I asked them to tell me about the God that became man, fully God, that became man, still had the full godness in him, never lowering him, because this is what people preach out there, to say that he was a little bit weak and he became a little bit later godly God. He wasn't really God sent. And this is what most people want to bring to the church. That there's like a, you know what, they can't understand there's an order in heaven. There's an order amongst the Godhead, the Father, and under him the submissiveness of the Son, and under that also the Holy Spirit, yes. But it makes him not 1 minute and 1 second lesser than who his Father is. He's got exactly the same power and authority than what the Father has. Anyone that attempts to lower the authority of Jesus Christ lowers the fullness and lowers the Father that initiated everything. It's a direct attack to attack the Son. If you attack the Son, you directly attack the Father. You've got problems. And try to touch the Holy Spirit that connects them both. Yes. What a big problem. That will be your problem. Do not grieve the Holy Spirit,
Because the moment you try to exalt one above the other, and you make one lesser than the other, you're grieving the Holy Spirit. You're on the doorsteps of Bob. Now that doesn't fit my little top one coming down to a lower one. You're on your way to hell. If you do not believe, and my message, you need to listen to this. I don't care if you sit here for an hour, but you're going to hear a word of grace this morning, that the fullness of God is in you, and you better step away so that God can have his way. Because people are still battling, trying to become something that has already become available to them. Salvation, justification, sanctification, and glorification. And then they sit up with sanctification as a problem that God cannot sanctify and prepare you to enter heaven on his own merit. His own merit, the cross of Calvary. I don't know if I'm going to go to my message because I'm going to bring it to you. I've got a problem that children of God think that they can climb upon the cross and fulfill. Get off the cross. You were nailed to the cross with him. But it is not, you did not have it to die on the cross. Jesus died once on the cross. You have to die daily. And not your sins will stand in the way of him that became your righteousness, and not your judge. Judgmentalness. Condemnation judgment. Not the judgment where he comes and he judges, but he will not condemn. And his everlasting forgiveness is still attainable. And not sin and hell is going to keep you away from entering heaven. I'm not focused on hell. I was preached and I was brought to have my eyes focused that hell was my way. But when Jesus became my way, my truth, and my righteousness and my light, listen, I might be screaming here this morning. When Jesus became the overcomer of my situation and my way upon and going to hell, wanneer ek op pad was hel toe, het hy my hemel ook kom wys. Ek is 'n hemelse kind, gefokus op hemelse dinge. En as jy vir my kom hel en brimstone van die môre tot die aand kom preek, gaan preek het vir die sondaars, nie vir my nie. Ek gaan jou skok vanmôre, dat ons is so besig om die kerk tot bekering te bring en tot redding te bring, dat ons die sondaars gelos het in hulle spoeg en spartel. Jesus wil vanmôre vir jou sê, my volheid is in werking in jou. Dis ek wat werk, dis ek wat wil, en gee pad uit my pad uit. Ek het jou nie gekies. Ek het jou nie geroep nie. Ek het jou nie 'n kans gegee om my aan te neem en jou hel toe te stuur nie. Ek is moeg vir mense, en ek het vir jare met hierdie vreesgesind, as ek nie heilig genoeg lewe nie, gaan ek die koninkryk van God nie sien nie. Nou trap ek op jou toon, want jy het skrifte in jou kop. Hy wat nie heiligmaking nie streef en vrede sal die God nie sien nie. Jy kan nie heilig wees nie. In jou ewige lewe kan jy nooit heilig wees. Want God het jou heilig verklaar. Nie omdat jy heilig is nie. Wat praat jy nou? Nou is jy de mekaar, man. Is jy geregtelik? Are you righteous? Because of you. Jou vuiluil. Filthy rag. You're nothing, niks. We are a nothing church. I'm everything because of Jesus. If the fullness of God is in me, how am I now struggling met 'n bewe
en 'n sidder, en hier kom nog 'n wetjie, en nog 'n ordetjie, nog 'n moed, en nog 'n blerrie moenie. Jy's so besig met die moeds en moenies, jy's op pad hel toe, omdat jy die genadige krag van God nie in jou lewe kan raak sien nie. It's just about Jesus, and Jesus alone. I've been seeing here that Jesus saves, Jesus glorifies, Jesus heals. And you trying to heal. And you try to give me your opinion of what I should do with sickness and disease. Christ has dealt with sickness and disease fully. And let me remind you, you're not exempt from sickness and disease. It's not going to stop you from entering heaven. And if you're sitting around still to think that you are perfect, and you can become perfect, you've already been declared perfect, Philippians 2. Jy is reeds volmaak. En pas op, as jy vanmôre sê, julle kry hierdie ene. Ek hardloop soos die Gees my vertel. Nou kry jy hierdie ene. I can do all things. No. That's it! They forgot the second phrase. Just tell us Harvey's recording. Give it to us. I can do all things through Christ who strengthens me. Goodness gracious! It's not grace. It's your own strength and your own righteousness. You'll find hell waiting for you. Ek wil aan. Jy nog die hele was gespreek. My nou gevang. Wie is ongeval? Dis Johannes 14 vers 12. Ek verseker julle wie aanhou glo in my, sal ook die werke doen wat ek doen. Hy sal self nog groter dinge doen as Jy sal nie glo nie. Het jy geweet dat Pa se volgende woorde presies dit sou wees? Ek gaan jou wys as hier opgeteken daai verse. Nee, maar gaan dit vir jou reg verduidelik. Wow. Yes, Lord. Presies wat jy sê was my volgende woord met my stelling. Gaan dit jou wys is presies die volgende stelling wat ek wou maak. En hier kom jy help my. Dankie dat jy vir my die Bybel klaar lees. Die woorde klaar lees wat ek nou gaan sê. I was going to use yours and then I was going to go to Elfie. Julle sal meer dinge kan doen. En die duiwel sê, jy kan meer dinge doen as Jesus. Wat is ek wat dit doen? See me now, see me later in hell. Because the focus is pride and glory to mankind. Julle sal nie kan doen wat God jou toelaat, soos wat hy gedoen het, hy ook deur jou kan doen, want die volheid van die Godheid, Christus Jesus, is nie alleen wat heel nie, die heel alleen wat red nie. Sorry for you, it's not Jesus alone that saves, but the Father too. It's him that put that plan together with his son. Hulle het round table gehad. And let me tell you, you can do all things possibly that God allows through his will. Laat evil geskied. As ons vanmôre daar en dan en die Here stuur my, sal ek môre en môre daar wees. Want hierdie week moet die prediker op die groep en op dit nou vanmôre iets vir julle vertel. Want hier staan Leanne op en sy het nou 'n droom vir Marius. Weet nie omdat sy kwaad, sy is nie kwaad nie, sy bring 'n woord en sy sê. Hier is nou net so 'n bietjie van die prentjie af. Sy sê vir my, het jy die woorde presies of kan ek dit maar net? Sy sê ek het 'n probleem. En wel die vryf het nog lekkerder in sy pa dink het vandag 50 beloftes gemaak. Ek dink bietjie Sewelde, ek dink 'n bietjie dis jou syfers is verkeerd, maar ja. Want my kinders stel my deesdae, hulle check my beloftes maak. En die Here sê, jy beloof wat jy nie kan doen nie. Jy gee hoop
en daar is nie vervulling nie. Hierdie pastoor het julle al baie keer teleurgestel met leë beloftes. Of die misinterpretering van my woorde, dat ek 'n verwagting geskep het, en julle dit geïnterpreteer as, ek moet daar wees en ek moet doen. Maar dan is die ander ene ook die waarheid. En asseblief by julle knieë toe gaan, ek sal my skoene uittrek, ek dra nie kouse nie. Die grond waarop jy staan is heilige grond, sê die Here. I want to tell you something. I'm making false promises. I had to, I could have said something to her. But she nailed it, and the dream is a warning to you and me. You don't dream for no reason. He first speaks to you, doesn't speak to Alfie. Don't try to let your dreams interpret someone else's lifestyle. It's your own lifestyle that God wants you to change, man. So luister as die Here jou droom gee. Luister as jou dogter na jou toe kom sê, pa, hou op met hierdie woorde. Ek moes daar bely. En lang gaan jy vat as God praat en iemand gebruik en jy bly stil tot môre toe. Tomorrow might just never come. But I have the fullness of God in me that has given me promise, reliant, truthful, faithful promises. And this is the God I serve. I rely on the fullness of God promised. It's been given to Israel. They didn't want to keep their God, the only true God, and then they tried Baal. And so many people today, if you ask me today, why is we in the situation that we are? It's because we wanted another God to have a say in our lives. We don't want the fullness of God. Can you please bring me a glass of water? Bring me quickly a bowl of, gee my net 'n ding wat ek kan water. Bring my glas en 'n ding met water, ek wil jou iets wys. Want my vrou lyk my wakker gemaak en vanmôre presies in my boodskap. Is asof ek sien gaan sê nou sê wat ek wou sê. Nee, daai is reg, maak net daai dit vol. Sien jy daai boodskap vanmôre? Ek dink altyd, want ek het nie met hom gepraat oor die liedjies nie. Ek gaan nie meer praat oor liedjies en mense wat hulle deel moet doen in hierdie kerk nie. Maar as daai liedjies praat, dan praat dit met die boodskap wat na ons harte moet verder uitgaan. Once spoken, second time God will speak and He will use me, and there will be a third time will God wants to have a reaction of what we've heard. No, just a glass. Ek wou nog iets gesê van daai woorde, Elfie. If you don't empty, won't you just remove your gods in you? Your world, jou weg, jou waarheid en jou lewe. Get out. Gooi dit uit vanmôre. Die Here sê hierdie kerk kan nie, this just cannot go forward as long as you are in control. Yes. You're in any case not doing what God says. You can do all things that Christ did. When God asks us to be obedient, wait a little bit. John 14 verse 23, we never got there. Jesus antwoord hulle, as my volheid dan in julle moes kom woon, is die eerste ding wat God geëis het, liefde, en 'n liefde bewys van gehoorsaamheid. Hoor wat sê hy? Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar. You're not going to mess around with truth. You're not going to compromise with lies. Iemand moet, een van die kinders moet dit sing, anders gaan ek die juffrou vra om dit. The devil is a sly, kom sing hom gou man. Hard. If I can catch him up, put him Nee, harder, kom sing hier so, ek kan hoor. the door and I lose the key. For all the tricks he played on me. Yeah. I'm so glad I have salvation, I'm so that I have salvation.
I'm so glad I have salvation. For all the tricks he played on me. And you are still being tricked. En wat ons gaan nou woord lees en ons is klaar wat ek gespreek het. Dis 'n funny ou hierdie. It's empty. God cannot enter full of itself vessels. He cannot enter if you don't throw out the old. So he can become new. And if you don't pull off the old skins of your thoughts and the things that you are used to. En die dinge wat ek nog steeds wil aan glo. You can't have Baal and you can't have Jesus together. The God I serve is very jealous. So, can I ask you, because I'm sitting with people that are with the fullness of God here. I do sense there are people that has the fullness of God in them. Hallelujah! But I want to ask those that might this morning say, Lord, it's filled up with the wrong. It's messy. That water doesn't look so lekker skoon. You see, kry gou vir my 'n sand daar buite. Sand. Sand, handjie sand. Kom, nou. Nee, moenie gril nie. Sy sê nee, dis 'n vriend. Gaan kry sand seer. Jy's 'n boos. Nie tyd vir gril en krul nie, vir sand. I will do some strange things. Like this full sand, maar we gaan loop vir sand. Gaan kry sommer daai hond se sand. Vol so. Ek kom sê, ek kom net hier met sand. Hou nou net so. Sy moet net hier kom staan, die mense wil sien. Moenie na die mooi girl kyk nie, kyk na die vuil sand. Hou net so, ek het nog vir. So begin ons almal, nee. Almal begin so, liewe Jesus. Ag, maar Net 'n bietjie gekry. Net bietjie van myself by. Bietjie van myself bygooi. Los. En weer so bietjie nou. Bietjie weer van Jesus. Ag nee, vat sommer die hele flikker maar. Kom al die sand. Want dit word net vuiler. Nee. Help my Here Jesus. Dit kan mos skoon kom. Dit kan net skoon kom. En dit kan nie meer lekker skoon kom. Kan julle iets sien wat ek probeer sê? Die kerk sê nee wat? Ons kan maar so wees. Vang 'n slukkie, liewe Jesus. Kom vat maar nog 'n slukkie, kyk hoe lyk hy nou. Was mooi skoon, kyk hoe lyk hy. Sluk 'n bietjie. En die Here verstik. Nee. Ek moet nou weer glas kry. Bring nog 'n glas. Spoel uit. Kom spoel gou uit. Hardloop, julle gaan werk vandag. Maak die glas kom, bring 'n skoon glas. Kan julle ietsie sien? Kan iemand die prentjie sien waarheen ek gaan? It's undeniable that we will all be content. This one thing, it doesn't mean that if the fullness of God is in me, I can't declare that. Because I have. Die probleem is, wat nou? So die groot probleem is, dat al is daar besoedeling, al is daar die vlees nog,
Hoe is dit moontlik dat die volheid van God in jou kan woon? Liggaamlik. En dan is daar nog steeds die vlees. En dink God stel belang in die vlees. Waar is jou oë vanmôre? Op die skoon water wat ingegooi is, 'n vol koppie. Nou gaan dit nie volmaak nie. In jou gees woon die skoonheid en die volheid van God. God weet daar is 'n beker besoedel nog. Hy weet daar's nog 'n stryd met die vlees. Is God se oë op die vlees, op die vuil water of op die skoon water? En gooi hy daagliks nog water by? Ja. Jy moenie die water bygooi maak groei nie. Dit was ons boodskap hierdie week. Dat ons maak nat. Die ander ene doen dit, die ander ene plant. Maar God laat groei. God makes it grow. But the fullness of God lives in the body of Christ now sitting here. How small, how big, how short, how long. Jy kan nie vir my kom sê dat in hierdie kind wat vandag Jesus aangeneem het, nie die volheid van God in haar gebore het nie. En as ons op die volheid van God gaan vertrou, is my punt vanmôre wat ek wil maak. As jy op die volheid van God se gees gaan vertrou, dan kan jy mos seker wees vanmôre, Elfie, as jy op hom vertrou, dat die Here God die werk sal voltooi. Let's go to Colossians 2, dan lees ek vir jou, dan is ons klaar vir môre. Colossians. Ek voel die krag is daaruit. Wat ek vir jou hier wil geïllustreer het, dat as die glas in jou hart vol is, moenie wegvat van wat die volheid is nie. En hier is die probleem wel die dat mense die volheid van God, en omdat ons 'n gebrek het van wie die volheid van God is wat in my woord Christus Jesus, ons weet nie hoe goed, en omdat ons die woord van God nie bestudeer en lees en ons eie maak nie, dan wil ons weer uitgooi. En hier is die probleem, pas op dat jy God nie uitgooi nie, wat klaar alles geword het nie. Moenie iets byvoeg. Moenie iets byvoeg by hierdie water nie. Moenie hierdie koppie van jou probeer volmaak op jou eie krag nie. Die beker is vol. Alright. Amen. Let's go to Colossense 2. Miskien het ek iewers dit verloor. Okay, ek maak gou klaar. Colossense 2. En hier is die bekommernis van Paulus, ek wil dit net vir julle lees. Paul had a worry for the believing church in Colossense. Want ek wil hê dat julle weer moet terug, want ek wil hê dat julle moet weet wat 'n groot stryd ek oor julle het en nou die wat in Laodicea is. Ek het 'n stryd, ek is bang. Julle gaan nie meer Jesus Christus aan vashou nie. That you're going to leave the faith and the justified work and righteous fulfillment of Calvary in your life. That you're going to try to work your own salvation out with fear and trembling without me, says the Lord. Wanneer jy dit nie gevang nie. Werk jou eie heil uit met vrees en bewing voor die aangesig van God. Wat wil ek vir jou sê vanmôre? You cannot work your own salvation out. It's not your salvation, but your path of walking with Christ to the winning post until the day that Christ will come and fetch you. God says that. Werk jou heil uit. That it's God that works you and God that wills you and work in and through you. He will complete it. But it will be fear and trembling for you and for me if we don't trust God to complete it. Hy sê hierso, en almal wat my aangesig in die vlees nie gesien het nie,
dat hulle harte vertroos mag word, deur hulle saamgevoeg word in die liefde en tot alle rykdom. Ek wil net vinnig vir jou sê vers 1, wat my nie in die vlees gesien het nie. You did not see the Father in the flesh, I already told you. Now you did. You saw Jesus Christ representing the Father that came and showed you visibly himself through the Son, Jesus Christ. The Father is not the unseen figure anymore in my life. I'm sorry. I'm seeing him through Jesus Christ. Dat hulle harte vertroos mag word, deurdat hulle saamgevoeg word in die liefde en tot alle rykdom van die volle versekerheid van insig, om die verborgenheid te leer ken van God en die Vader en van Christus. The fullness, everything unknown can be revealed in a body form. God is there to reveal himself. Waarvan al die skatte van die wysheid en die kennis verborgen is en nou bekend gemaak kan word. Alles wat jy nie ken nie, hallo, moenie my nou verloor nie. Alles wat hier geskryf is, kan aan jou verstaanbaar weer oorgedra word. En jy kan die volheid en die krag en die heerlikheid van God ken, want hy dit in sy woord aan jou bemaak. En die Here God homself geopenbaar, so wat ek en jy in die duisternis kan wees, sekerlik nie. Ek is jammer om vir julle te sê, dis nie nodiger dat 'n prediker of 'n leraar dit vir jou oor kan bring nie. Ek wil jou sê, dis goed as daar leraars en predikers is, maar jy is in staat om self die woord van God te kan ontvang en te kan verstaan. Pas op, ek wil dit net gou vir julle vinnig klaar lees. Dit is ek sodat niemand julle mag verlei met drogredes nie. I don't want people want to come and distract you from the truth. Want dan is ek ook na die vlees afwesig, tog is ek by julle in die gees. Waar is die Vader en die Seun en die Heilige Gees? In the spirit of man. In jou gees is God teenwoordig. Is in your flesh. Thank God. What has he done with your flesh? Hello, come on. We can't leave this church today. He's condemned your flesh already. He sent your flesh to hell, but not your spirit and your soul. No, he sent your flesh to be consumed by worms. En my oupa het gesê, haar pa het gesê, die worm sit hier, agter jou oë soos 'n skaap. Hulle wag net wat jy doodgaan, dan kom hulle lewendig gaan vreet hulle jou, dan multiply hulle. Gross. Ag, sies oupa, poepa. Nee, my skat toe, maar kom ons lees. Want, hoor mooi, julle moenie hier verloor nie. Want al is ek na die vlees afwesig en ek sien julle nie, don't forget, God is not fleshly, God is spiritually. Tog is ek by julle in die gees en ek verbly my om julle goeie orde te sien en die vastigheid van julle geloof in Christus Jesus. Faith. Elfie, onthou jy ons woorde? Ek is 'n beloner vir die wat my soek. I have faith in what God has already attested and what God has already given me. Ek is 'n beloner in die beloner. Ek glo in die beloner. En as ek in die beloner glo, sal die reward kom. Maar ek glo nie die reward as ek nie my geloof en my hart in die beloner sit. People want the pudding and the present. They don't want the present giver. Soos julle dan in Christus Jesus die Here hand geneem het, wandel so in hom, gewortel en opgebou in hom, en bevestig in die geloof, soos julle geleer is, terwyl julle daarin oorvloedig is in alle danksegging. I say today, you don't ask, you say thank you. You thank you for God's fullness in you. As jy die volheid van God ken wat in jou woon, dan sê jy dankie vir wat hy gesê het hy kan doen. Amen. Jy vra vir Jesus wat hy moet doen, wat hy klaar gegee het. Dis stupid denke. Ek het altyd gevra. Ek dink jy moet net jou vraag reg definieer. Sê Here, ek vra wat u reeds vir my gegee het. En dan kom dit jou toe, want jy het hom gesoek.
vir wat hy klaar gegee het, nie wat hy nog kan doen nie. Soek jy God wat hy nog kan doen, of soek jy God wat klaar gesê het, ek het klaar gedoen, en vat dit nou, dis joune. Dis 'n ander ene, 11 is dit verkeerd. Soek my terwyl ek nog te vind is. Dank my. Alles wat julle die Vader vra in my naam, sal hy vir julle gee. Maar hoekom kan jy vra? Omdat hy gesê, dis joune. Dit kom jou toe, ek het dit mos beloof. Klein dan die belofte en sê, dankie Here wat u my beloof. En staan terug en sê, Here, ek's nou in u wil en u besluit dan, hoe verder gaan u dit nou ook werk vir my. En nie haastig wees nie. En wanneer God dan sê, nee, kwaad wees as hy nie gegee het nie. Waar kom dit dat jy God kan afpers in hierdie dae? Where can you manipulate God and tell him what he must do? Kom ons maak klaar, ek is klaar. Pas op. Pas op dat niemand julle as 'n byt, to become a byt. Hulle skraap die kinders uit jou kaart weg, na 'n ander God toe, na 'n ander evangelie, wat 'n ander genade verkondig, wat 'n ander God verkondig, wat 'n ander kruis verkondig. Dis die waarheid, die sê, pas op dat niemand julle as byt voer, deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie, volgens die oorlewering van mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld, en nie volgens Christus nie. Stick to the new wine with new skins, stick to the new covenant. And see that the old covenant is a shadow, reflecting the new covenant that speaks of better things and better promises. Not that the old covenant didn't have promises. Vers 9. Want, en ek sluit af, want in hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik. Het julle dit nou verstaan, dat hy, nou gaan ons vers 10 vat, want hier lê die krag ook. En, staan gou op jou voete. En nou gaan jy vir die Here sê, wat hier staan. Jy gaan vir hom sê, en ek, sê hierso, ek, jou naam, het die volheid in hom. Wat die hoof is nou, van alle howerheid en mag, en wie ek nou besny is, nie met 'n vleeslike hand nie, maar ek is besny, deur 'n God, wat my liggaam van sondigheid gekruisig het, en dat ek nou besny is met Christus Jesus, wat my sonde nie meer in herinnering sal hou nie, maar 'n God wat my sonde sal vergewe en nooit weer daaraan sal dink nie, sodat ek vandag kan bekend staan as 'n vrygekoopte, losgemaakte, bloedgewaste, wat nie meer in bandnis is, wat nie meer in slavery is, onder die mag van my eie krag, maar u, Here Jesus, het geword my krag, my wysheid, my heiligmaking, my verlossing. Dis u wat in my sal werk van nou, en in my sal wil. En ek sal nooit weer toelaat, Here, as die volheid wat u sê, wat u sê u is Lord of my life, dan is hy mos meester, en 'n meester weet wat hy is in jou, en hy weet wat is die meester in my. Ek verklaar vanmôre, the Lord Jesus Christ is Lord in all. Amen.